فيه البعض منهم جاء دخل عندنا بجوازات سفر مغربيه. جواسيس؟ ماهوش بالضروره. احنا واش يجي يدير عندك؟ انا هو من الاجهزه تاع المخابرات ولا الاجهزه العسكريه ولا واش يجي يدير عندك باش يشوفوا هارون، يمشي يشوف الميناء تاع هارون، يشوف هذه ويشوف مرسل كبير ويشوف هذه ويشوف هذه. وبجواز سفر تاع دوله عربيه اللي تحت اللي عندها الحق تاع المرور بدون تاشيره بدون خطر حقيقي على بلادنا. D'ailleurs, à ce titre, Monsieur le Président de la République, une cellule a été démantelée dans la wilaya de Tlemcen. ما تكلمتش عليها لان مازال التحريات ماشيه. لقينا القبض البعض هربوا، وهذو اللي هربوا حنا شاكين باللي هربوا لان عندهم جوازات سفر يعني مزوره. ودوك تفتح المحاكمه